jujur dari awal, dah mungkin mau sampai begini. Kita so terlanjur cinta, pak orang pe bini. Rasa tak pukul kita pe hati, toto fore tangan deng kaki. Dapat dengar kabar kalau kita ngana pe laki, dah cari-cari. So apa tapi cinta ini, so tagate pa orang pe bini. Lantaran ngana ada bilang, ngana pe laki so mati. Ngana pe sampai hati, bilang dia mati karena supi. Lebih baik orang akhiri, tak rela biar sakit hati. Pukul kita pe hati, toto fore tangan deng kaki. Dapat dengar kabar kalau kita ngana pe laki, dah cari-cari.